Museisia ni nawekwatio kana ni wa mukane saa umoti alito katika 13 ni odhocha ndini wa kilungu cha mukatu yambia na ukwatiani ya kilaki madhanguni kiokoni cha umundi na kumumondoni wa saa umotu idhiwa na uonena nyawe mwanya na mutongoi wa ala ainge bungeni ya kaunti ya Masako Nicholas Nzioka tunanisia yulu wa uneni we mwanya ula wikwati wa kwitho yumwa kwi umundi ni governor wa kaunti ya Masako Mwandua Vinyandeti bungeni ya kaunti ya Masako kuma mwandone wa saa nyanya na nusu kicho tuidho tunanisia mwandone wa saa umwe nginyava ya mwandone wa saa ilene kanatumane yo ni chaukela governor ukwidhi wa yeka mbungeni ni chaukwidhi wa inenea yo mbunge na yo ivikiti ya maundo wa serikali ya kaunti na yo ivikiti ya baki kicho tuidho wa tuinanisia edho wawe na ikulio kana mawoni ututumia kwisila ilide tukaenda imwe itano na ni tuidhi wa tuikunikela utomani waku siamina kuililika mwendo wa saa ili tuidhi wa tuilika kilunguni kimwanya cha kilimo ai kila tuidhi wa ende tuikwetie vinda kwa evinda tayutuelekele vinda ni anima ni vinda ya mbua tuidha tuikuelesia uwa kunikili wanzeve wiliata ni chawa ili tekwika evinda ya uvanda evikie kana wambe kwete langa mbua ni evikie kana yende na kuwa zono evandewe makulu ya suonde tuidhi wa tuyosongia vaya mwendoni wa saa ili ngina mwendoni wa saa itatu. Nye nitawa Robert Mutukona tuyambia na ukunikili wa madhangu ni nedhangu ya Daily Nation, nedhangu ya The Standard na tuendambia nedhangu ya Daily Nation mauvo ala maningetu uito ndini wa page jambe ni mauvo makoneti mukenyo mo kuitwa Festus Arasa kana Festus Arasa Omwamba ula unokona nuna kwitha newe unotwa Kenya ndi ya Russia makaiko kita kauwa ndi ya Russia na Ukraine na indi kuyana na ukunikili wa Nice vandi ya Kenya nikana Kenya ngili emwe ni mamini totwa wa kauni osu vala mwamati yetu ni dhayo kauni osu umwe kasi okethia vandi ya Kenya nangi kwithiwa matesiwe vala mai nangi makakwatwa mavingiwe mayela nikipathukanio ndi ya Ukraine na indi ve mundu ume okwitwa Mikhail Lyapin wa ndi ya Russia ulono tuwe kana atungiwe ndiyo ya Russia mwaka ni modelu na imunana wa bakubi wa Festus Arasa Omwamba na ini metuwe kana asumeli ni moma nato yese siku izusia utwa Kenya ndi su ya Russia na kwa oyu serikali yende na kumandana na Festus ni kana aviki ya uvingwe wa makwani nondu wa utwa isia isesodia utwa Kenya ndi ya Russia. Mauvu manengetu uito ndini wa page yambe ni mauvu makoneti ya seneta wa county ya Ilovi Edwin Sifuna ulaingi ni muandiki wa chama cha ODM itina wa kuthiko otini kuleana na kuvetangwa kwake na indi easieka na ngaliko ya ODM ilo kwete mbau yonde na dhina na kunena nyena atongoi mangaliko ya ulei alama kwatanite ayasieka na kila chavata ni kuikithia ni makwatana na kubetanga President William Ruto unyuvanini wa mwaka tuendete kuikithia kanana nasio kethia ingi kivilani Sifuna ayasia kana Kenya ndisa kuomesia ingi utongoi wa miaka 5 wa President William Ruto mavasi maendeye kwa uliku dhini wa page ya kana wavuangi manengetwe uito ni mauvo makonetie county 10 laitongwetie ndini wa kuseuvya miana ya mawia vandi ya Kenya ve county ya Murang'a, Meru, Machakos, Lamu, Kwale, Nairobi, Kiambu, Nakuru, Kisumu na Elgeyo Marakwet mavwasu maende kwa uliku ndini wa page ya Mwanza twavika wewe ngwetha nti unengelelia county ondo itongwetie ngina onaila si tinavyo ndini wa useuvya mianya ya mawia twindini wa page ya keli nibobaende mauvo wasu ma Festus Arasa Omwamba usunu twika ni wotwa Kenya ndisu ya Russia na betwika indi be member mwa chama cha UDA ulono twika na ni wewa itina wa kubetangwa kwa Senator Molote Orombwa kuma mbungeni ya Senate na itweka kanani munana wa bakubi wa Festus Arasa na indi kiucho nde kiumbukie kumana na Kenya kwitha maitwa wa
ndisu ya Ukraine nake Festus Zarasa yasekana we ni wamini othamia ndia Russia itana kwitha akwatie wia wakungamia athukomi ma kutwaisya maundu mautheu ndisu ya Russia na ena ukuwa miaka 33 ba kunetwa visa enza wa coach wa Ilovi kana Supreme Court amosini wa Ilovi. Ndini wa page ya karatu ni mauvuo measia kana ungi ni wongele kile ingi itumia bodaboda kutwa isia ungi na muno isio ni sia kisoani na Ilovi aindi babe visa ile sikitwe umwe ni wa mukoni wa visa wa kampuni wa Nation Media Group Evans Abil ula wende na ukwata uiti sivitalini wa Aga Khan University itina wakwitha ana vithukiiwe ni ingei na veo bisongi wa mwini Jimmy Gate ula nake wende ukwata uiti sivitalini wa St. Teresa Kiambu ula una vithukiiwe kwa matuku 23 mwaini uwa keli enumba kwake runda Ilovi na indi petro kana ingei susionde inatumia bodaboda na kila kingi kiutwika chongelekete muno ni ungei wa simu kwa uweza na uitembela vandu itha we metho ndukavenwe simu yaku no kwitha betwika kana ingei isitumia motorbike na sioka siono itumia simu imandondu siobulia simu isu yaku na ungei usu kwitha wendeye na kwikinyia. Dini wa page ya kana nevo mawo wasuma Edwin Sifuna iweta kana ni batone kaka thukomana na tongo ya langi ma United Opposition kuikithia kana unyuvanini wa mwaka tuendete ni maviki ya kwenu cha President William Ruto. Dini wa page ya katano ni mauvo makoneti na mwatongo imaulei ala mamini dotwa isianda mboka mitheneli kiatianisio akaunti ni sia Kisii na Nyamira muthanyani wayo methiwe mainena na andiki mama uvo na indi ni maeleisye kiuyo choo yolo wa mboli likwitha hili kilela maumba nomo na kwenda President William Ruto aviki na kuosa matambia lama ilite na kumina siko isusi amboli kuvalania maumba no mangaliko ya ulei maki uteti. Dini wa page ya thanthatu ni mauvuo measekana mbunge ni malianile na ukulio wa nzama ya unyuvani na mivaka IEBC wakwenda manengwi kimanza cha bilioni 3 sia kuyumba ni sia unyuvani wa mwaka tuende tengilili 1 na indi kati wa Ilovia isu IEBC yase ndo tumia bilioni 3.1 kuthowa tumitambo tungitwa kuna kura kana Kim's Kids ngili 5 itina wa imwe kwitha ilasi athowe tu mwakani wa ngilile ne 11 itatona kutumika ingi na indi mbunge ni lianili na kiu yase kana nzama yenda kuthowa sindu imwe itena bata andini wa unyuvani usu. Dini wa page ya Mwanza tondoni utavite bobe mauvo ma county ila itongwetie dini wa kuseuvya mawia na indi kati wa county ila itongwetie sina kilungu cha miongo nyanya ngina yana kana 80 to 100% ni Murang'a ni mama tongwetie kwa governor Irungu Kang'ata yatewe ni Nakuru kwa governor Susan Kihika na namba 3 ni Kiambu ya Kimani wa Matangi, namba 4 ni Kisumu, namba 5 ni Meru, namba 3 ni Nairobi, namba 1 ni Masako. Tuadhi katika alame na 60 to 79%. Lamu, Elgeyo Marakwet, Kwale, Laikipia, Nyeri, Kajiado, Makueni, Mombasa, Kilifi, Kakamega, Taita Taveta, Nandi, Uasin Gishu, Kirinyaga, Kitui, Trans Nzoia, Homa Bay, Narok, kana 11 ni Homa Bay. Indi tuadhi katika alame na kilungu cha miongwe na ngina 509 40 to 59%. Tuna Narok, Vihiga, Samburu, Nyamira, Embu, Migori, Nyandarua, Tharaka Nithi, Bungoma, Turkana, Kisii, Bomet, Kericho, Busia, Siaya, Mandera na Isiolo. Na indi ila sieti navyo kana county thandatu ila sieti navyo sina 0 to 39%. Tuna Baringo, Marsabit, Tana River, West Pokot, Garissa na Wajir. Kwa ile mbetani ya ukamba Masako niyo itongwetie yatewe ni Makueni
na kaunti ya Kitui na indi kwenana na ukunikilio nikana kaunti situ sia Ukamba nitatete tuasisia kaunti ya Masako ina 80%. Kwa huu Governor wa Vinya Ndeti notatete ondomwe na Mutula Kilonzo Junior Makueni na Julius Malombe kaunti ya Kitui. Ndini wa page ya Mwanza mavwangu maningetwa wito measeka na Minister Muvyani wa Kinandu John Banti nubikio nenga ne madhango mbungeni makonetie itambia serikali ya kwenda kudhosia kianda chayo kana shares sia company wa Safaricom na indi nilasi yetu iskumiwa na mono ni muyumbe wa Kiaru Ndindi Nyoro ayenda madhangwa suma iwe wanda ni kana Kenya mama ne yo serikali yenda kudhosia ata shares isu. Dini wa page ya nyanya ni mauvo makonetie comptroller wa State House Kato Ole Metito ulaumbolile kana idhe kambingi sia serikali State House na State Lodges nisio setweni andu na indi mbunge na yoni ya isi kana ni kuenda matambia mame tukimoswe ni kana kutunga idheka isu ilaiminite na kuviki ya kuoswa sia State House sia Kenya ondumwe na State Lodges. Na ndini wa page ya nyanya ni prema mbao umewa itakana ni vatoneka President William Ruto aketha asiokethetie kuthukumia State House tunawakwitha inekawa renovation kwa ivinda ya sana indi wetwekana kwa OU no siokethetie main State House abaumbe ni anatumia pavilion ila yakiwe mina ubika ofisini na indi twekana OU renovation ni dalile na asiokethia ndini wa State House isu nene. Dini wa page ya 10 ni mauvo measia kana mauvo wa kisomo noto na kuendea na ukunika vanene tunakwitha serikali itena billion ya najimwe ne 11 sia kuendea kuungamia kisomo kitendi vi na indi ni mauvo alama mbulilwe ni mwandiki muveni wa kisomo Julius Bitok. Tuisonga nambe katuni kama zanyane omondeka Daily Nation kendini wa page 15 na indi ni katuni kakonetie tear gas ila siedhetwe ikosi wa maomba none maki weteti na ikulio nene yo tear gas isiedhetwe yumaba kwililikana kana tunonie ila Edwin Sifuna mana ina omba no wo tear gas yikwa na maseka na mudhanani osuma yo semba umbano nukuende ya na indi mwikanisi wa ndeto wambia muma yase kana watongo ya meutwa isi ama umbano ni muma idha na tear gas na mo atongo ima yase kana bolisi ni muma idha mainengane na mainenga mboleli tear gas isu na indi mudhanyani wa omonde Minister Muvyani wose sei wande ni Kipchumba Murkomen nukuidha aiwika mbungeni ya Senate kusungia mokolio ala mokeletwe yolo wa siku imwe taisu ondumwe na ovungulu wa mouwo. Tuidi dhangoni ya The Standard mauvo alama nengetwe uito okuokuvi ni mauvo makonetie Minister kana mwandiki Muvyani wose wande ni mwandiki Muvyani wose wande ni Raymond Omolo ulono konanua na siko sia isu sia mboli likwitha ibalania maumba no na monomono kuya isioni sia Nyanza mauvo asmaende ndini wa page ya thandatu na iya Mwanza. Dini wa page ya keli ni mauvo makonetie undo atalamu maileisie la ndawa ya PrEP ya kusia tulinyotwa HIV inokie haukita utona singa no na indi nimaeletie undo kwitha ithukuma na yekwatiwa kwambia onengwa ene ndikuma muthinyani wa one. Dini wa page ya karatu ni mauvo makonetie muthauke mathau makusemba Lucy Kabu londo kanano usindie kwani ya mali ya milioni miongo muonza ila withitwe aikusanisia na ulawa mume wake Jeremiah Maina kwa ilungu ya miaka 12. Dini wa page ya kana ni bambo wasuma yumbe kuleana na ukulio wa IBC wa kunewa kimanza cha bilioni miongo 34 kuyumbanisia
unyuvani tuendete ayumbe mayase kana usuni wa nango wa Ilovia. Thini wa page ya 5 serikali ituwekana ni kwenda kwikia wigwano ingi na kampuni wa Adani kuseuvya kana kwaka kiwanza cha ndeketi na wakwitha indi ya Kenya masukumiye na mwigwano lama inaguo ukavyaiwa itheka. Thini wa page ya 6 na ya Monza vowe mauvo wasuma konetie undombo lilisithitwe ivalania maumbano maki uteti onetina wakwitha murutia Raila Odinga na President William Ruto meki ye mwigwano wa kuikithia kanani kwethiwa na muguo maumbano onthe ma ki uteti. Thini wa page ya 8 ni mauvo makonetie utwila withitwe uyumwa ni koti andu amwe kuova chovo cha thayu kolokoloni yangi mayobwa maitwe wakuwa na indi ni kulyo thiende na kukilwa nthesi kwathukaniyo na bakwito Kenya yo mundu ni wailito twi wakuwa wakanani kuova chovo cha thayu na indi be ndhinyengana itwa imwe ilasi utwe kana onetha wobe chovo cha thayu ndibatoneka miaka mina ikabika na wibikia na kuwekewa ula wekeo onengana ni president ndia Zimbabwe wa Minovicha miaka 25 wobe chovo cha thayu withi awatonole kwa South Africa miaka 20 na India dhawi na miaka 35 na kuambata walito obwo miaka 15 na withi awatonole kwa German itino miaka 15 Norway itino miaka 21 na edhani chobo kiloto na kuowa kiasa mono Norway ni miaka 30 Malaysia edha ni wobwa life imprisonment no miaka 30 na ndia ili tobita miaka 40 na maximum. Pakistan waili itakuwa miaka 25. Thini wa page ya 9 na wani mauvo measekana arete imama kuwani maukili maende na usukuma ikuwani ya treason ibiki yobetangwa measekana kini kindu chekito ni ya colony ni kana kusi ya ene ndi maikanen na yuluwa silikali na kiyailite kuende ya na kutumika nundu wa kwitha twina uthasio wa kumya mawani ala twina mo kusuania masuani ala twina mo uteusie wa ni mundu kwa windi suni mawakili mayenda ubetanga ikuwa ni ya treason. Thini wa page ya 10 ni mauvo makonetie mwiki wa masavu maslikali kana Auditor General na Sigathunku na indi kwa na kuni kiliola wiki twende ni wa Mayela na betwe kana Mayela maingi menambia ange sialasi azoni kusia nzane mbingi na liu mwanwende na kwanangwa nimbie isu ilikete ayasekana matambia mametoki ni mailite kwoswa kwikithia kana avungwa nimethi wana bandu basio ila maendeye na utumikia kivungo cho. Thini wa page ya 10 bube mavo asuma ayumbe kwenda indi idhekasi ya serikali ila sio seto ya State House na State Lodges ibiki na udheniki wa metuki na kutungwa mokoni ma serikali. Katunika umundika The Standard kendini wa page ya 10 ile na indi kakonetie masiesi ya lamedhetwe maikuna uteti na muno alame ukona na chama cha ODM be umwa mining nongiwa energy maitha ukamubila wetwe wandikitwe Linda Ground na indi kwena na katiba mundu amina usakuwa minister kana CS na ilite kwitha ayikonia na uteti lakini hatu inamo nimeikonia na uteti jonu ukesa kumosia itambia nikitwa sebise katiba kate kuatewa na hindi kijo ki mathanguni kokoni cha umundi ikwate thangu ila ukwenda nikana wisome kwa uliku tukadhiba saa ni nzioketheti na mutongo iwala ingi bunge ni account ya Masaku twinanisia yulua uneni ula wikwatiwa kumwa ni governor wa account ya Masaku Mwandu Vinyandeti mbungeni ya Masaku kuyo mundi mwendoni wa saa 8:30 makulio maku tromem kwesela ili tutukaenda imwe 5 ambia na ndeto amuka na nitwithi watu isisia mautumani maku ondumwe na maukulio maku na kumasongia nye nita Robert Mutuko.